Hallelujah. Praise the Lord. Kay to kaham diri kay ma amzak ma pai flaya. Dini kabang ma Christians ro messenger gi to samsar bai. Phiaba kubui kokhe obose Jishu samsar messenger ni klangsa. Hake o Jishu Christo phaisa hain ma samsar ma messenger gi tongo. Abelai lasima singsa. Tangi saideman. Tangi messenger gi tong saideman because bini phan je Jishu Christo tongo. Jishu Christo te je bo phan ganang abu bo saimanya. Abuni bagai messenger gitu. So abuni bagai ni kapang takote busung. Christo te ani brother and sister ang marong sana busung. Nang belai phan ganang sing. Jishu Christo te phan ni khani tongo. Yos klaidi. Sukna habai sungsaro kaisa mung ya farjago amung khaba Jishu Christo ni mung sing. So abuni bagai nangasa keplai te te sungsaro ita messenger sidi. Sungsar messenger se Jishu Christo bai. Nang tabu Jishu Christo ni mung bai ke o Jishu Christo tongmani aphan ni bisungo tabuk tongo nang Jishu Christo ni yasang ma bai. Aphan bai ke keplai yang de soitan no reklai ra hodi baklai ri di phan nang sen nang. Amen. So tapok di. You are very much strong and powerful and authority wala person. Amen.